March! He aha te wā, me waia atu, ki te roku, Wild Busters. This next unit will help you identify days of the week, how to ask the time, how to tell the time, and it will also identify seasons throughout the year. Let's take a look. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Rātapu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Rātapu. Okay, whānau, karawhiua. 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 Kia ora. That was very good. Ka mau te wehi, whānau. He aha tēnei rā. Ko te mane tēnei rā. He aha tēnei rā. Ko te taite tēnei rā. He aha tēnei rā. Sports Day. Ko te hatarei tēnei rā. He aha tēnei rā. Ko te kirihimete tēnei rā. He aha tēnei rā. Ko te rā meke tēnei. He aha tēnei rā. Ko te tauhau Māori tēnei rā. Kia kaha tonu. Kia kaha tonu, whānau. He aha tēnei rā. He aha tēnei rā. He aha tēnei rā. Sports Day. He aha tēnei rā. He aha tēnei rā.